أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wi'eteɗo Allah weltanomo jarnamo e dow nemaji ko nemini en kon fof tentini non hikka kadi arsikugo en o tawni en suumaye o arsiki en wawugol horugol lewru suumaye o arsiki en kadi juuloygol iidi suumaye mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala tawnuɗo en ɗiɗo fop yo Allah taw hara o jaɓani en ko horuɗen kon yo Allah taw hara o jaɓani en ko naafuɗen kon yo Allah taw hara o jaɓani en ko ittuɗen sadaka kon e nder lewru ndu yo Allah on taw hara kala ko janguɗen qur'ana o jaɓani en hara dewe waɗa ɗen fo nder lewru sumayno yo Allah taw hara o jaɓani en en toriki Allah yo Allah taw hara kala ko wopuɗen kon ko hanano waɗede kon o yaafiki en yo Allah taw suumaye on yaadi e dennangal bakkatuji meɗen yo Allah on taw suumaye ko yehi ɗo kon hara en fop meɗen e rinɗi e natugol yiite jahannama mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala hande ko ñalande iidi ñalande welo ñalande weltagol ñalande ñama yara janto inde Allah fija wonde kala fijundaru daguindo mi toriki Allah no weltorɗen ɗo ni hande yo Allah weltinir en ni kadi ñande o jonni to e en talkoro kuuɗe meɗen waɗa haraka ka ñaamo kadi ya rabbal alamin mi toriki Allah ñalande welo goɗɗo simo welti inchallahu du'a makko hino jaabo toriki Allah yo Allah yaafo en dennangal bakkatuji meɗen janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko anduɗen fimum e ko anda fimum ya rabbal alamin haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi min landike si tawi on fop moɗon on juuli e jaam yo Allah taw hara on juuli e jaam yo Allah jaɓan en kay dewal ngal foppo ko waɗa kon kadi yo Allah taw en fop meɗen e rinɗinama enen e mawɓe meɗen wuruɓe fatiɓe e natugol yiite jahannama en toriki Allah ɓe nawnuɓe yo Allah on sellimɓe ɓe fatiɓe yo Allah on yaafoɓe ɓe marɓe yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki yo Allah on okkorɓe nawnuɓe ɓa nawniraɓe yo Allah on sellinanɓe mi toriki Allah jogaɓen fop e hoore toño yo Allah jonnito en ɓe yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan en ka meɗen yo Allah moƴƴinan en leydi meɗen lagine wondude e dennangal leyɗe julɓe ɓen foppo ya rabbal alamin haray si ɗum ɗon feƴƴi en anditinayi ɗo toɓɓe ɗiɗi ma toɓɓe tati toɓɓere aranere nden hande woni ñalande aranere nden e lewru ko wiyete kon juldandu haray en yejjitari dey inchallahu hara en wedditaki dey kadi inchallah etagol ha heɓa balɗe 6 e juldandu fiyo Allah windane waraji wondema hoori hitande timmude tis ɓawo a horude suumaye watta ɗo kadi balɗe 6 inchallah haray hiɗa mari baraji wa horuɗo hitande en fappo inchallah yo Allah o newnan en kadi wawen horugol ɗe 6 ɗo e nder juldandu nun ɗo yo juldandu nun haray lannude haray o newnan ɗo en horɗen suumaye en torikemo kadi o newnan en ɗo haray si tawi ɗum ɗo feƴƴi e ley konngol page meɗen Facebook lawol kisalon on foppo on salminama on jarnama on weltanama on landama so tawi hara on juuli e jaam haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi ko weltanagol musidal ngal fof woɗɗuɓe e ɓadiɓe fi juulirde meɗen nden laaken masjidu ibadur rahman juulirde nde nangunoɗen nden fi muɗum en nanguno men fonti juuɗe men fewti on fewtuɗen Allah subhanahu wa ta'ala toriɗen mo ballal o newnani en hande en wawi sodugol juulirde laaɓi pos nokku on ko enen woni ko jeeni hoore meɗen kono hiɗon andi musidɓe julɓe tedduɓe haray batimanji ɗi no ɗi darnira noon wona fi juulirde ko sen gayni sodude ha en gayni on say noon wattitoɗen ko ɗum woni darnitoɗen waɗen hande kadi haray forbo juulirde salji ka juule haray men ari e moɗon kadi min yiltitike e moɗon kadi musidɓe julɓe tedduɓe e nde ñalande teddude ɗo ñande go'o juldandu min fonti juuɗe min torike on yon waɗan hoore moɗon fiyen wawu darnugol juulirde nden no min fontirno juuɗe ɗon min fewti on min tori on haray min torike on e ngal ɗo kadi naafi ko min watta ka jiifaji amen naafi ko yoɓiri e luwayeji na ko yoɓiri e facture ji ko fii ko darnire suudu Allah ndum juulirde nden masjidi ibadur rahman e nder laaken inchallahu ka alaji Ahmad Tidiane Diallo mamum bulliwel wawi wonde sabu ha wawɗen hendade ɗon yo Allah windanɓe baraji waɗanaɓe ɗum ɗo sadagatun jariya haray en heeɓi jawle buy
joni noon haray ɗen wallini 1000 métre carré be hino landi 200 euro ma 200 dollars. Musidɓe julɓe tedduɓe, waɗane hoore mon fii ko tawoyon jango. Musidɓe julɓe tedduɓe, waɗane hoore mon fii ko jonnitiroyeɗen ka ñaamo moɗon jango. Musidɓe julɓe tedduɓe, waɗe fii yo Allah mahanoy on suudu ka aljanna. Musidɓe julɓe tedduɓe, waɗe fii yo Allah yaafo yumma moɗon. Musidɓe julɓe tedduɓe, waɗe fii yo Allah on yaafo baba en moɗon. Musidɓe julɓe tedduɓe, waɗe fii yo Allah wurnan on fayɓe moɗon ɓen waɗa barki e maɓɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, waɗe fii yo Allah waɗu fayɓe moɗon ɓen hunjiɓe Qur'ana e sunna. Musidɓe julɓe tedduɓe, waɗe fii yo fayɓe moɗon ɓen wonu hara ko wallitortoɓe ka nder diina l'islam. Fii yo fayɓe moɗon ɓen wonu ardotoɓe ka diina e ka dawla. Waɗon fii yo Allah subhanahu wa ta'ala okku on battane moƴƴo. Waɗon fii yo Allah okku on aljanna. Waɗon fii yo Allah on dando yiite jahannama. Waɗon fii yo Allah on okku on timmode moƴƴere. Waɗon fii yo Allah o yoɓu on ko ɓuri moƴƴude e joddi ɗulle hara kadi ko jannatul firdawsi laala. Meɗen tori on fof moɗon kala wawɗo wadde yo waɗiri fii Allah. Fii en gaynu darnugol ngol mi fillito en gayni sodugol ngol laaɓi pos hande ko enen jeyi centre culturel guinéen et sympathisant masjid ibadur rahman e nder laaken. Kala tappoyɗo ka Facebook sa naati ka Google a taway onno hande ko enen jeyani. Hande ni ɓe fondateur ɓen ɗo si fof maɓɓe ɓe feƴƴi haray ande pellet ɗon on ko enen jeeyi ɗum ɗon ila yawmi an yarisallahu l arda wa man alayha. Yo Allah windan baraji kala wannoɗo e addunoɗo feere e dariɗo darti datti ha fino ɗon waworo e hendirade. Haray hiɗon tora kadi ballal musidɓe julɓe tedduɓe ɓe jonni en kadi permis d'urbanisme fiyen darnu en naɓi ko honno faaliraɗe en darnirgol laamu ngu yanani en ɓe autorise en ɓe newni en ɓe jenownani en ɓe jonni en kaydiji ɗin. Joni noon haray permis on validité makko on koye nder duuɓi ɗiɗi. Si duuɓi ɗiɗi ɗin timmi haray on fuɗɗake darnugol ngol haray ɓe jaɓita e permis on. Joni noon ko fanɗi o ko fanɗi e nder duuɓi jeɗɗi hiɗen gerdude e laamu ngun si o permis ɗo wawi hettade. Ila o hetti kadi hitande wotere feƴƴi ko luttirɗen e validité makko on haray ko hitande. On torama yandi ka sumayeɗo jawle buyeri ni en soodi ɓuri 250 métre carré. Haray ɗinɗo ɗi sodama alhamdu wa shukru lillah. Woodi timminɓe soodugol ngol, woodi fuɗɗiɓe ɓe timminari. Kono on torama musidɓe julɓe tedduɓe kala marɗo feere mari fiira ko wawata wallitade fiino darnire suudu Allah ndun yontigi wallitor li wajhillah. Waɗira fi Allah, waɗira no Allah daaliri noon innama nuti'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Wata waɗir fiya ardo, wata waɗir fiya ƴettani, waɗira fi Allah. Waɗira fi Allah. Andita ko Allah daali ko wa mali ahadin indahu min ni'matin tujuza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. A waɗiri fi Allah haray ko ɗum ɗo woni ko tora ɗon wawen darnugol ɗum ɗon kadi hara sonnaɓe no woodi ka janga ka janna ka moɓodira ka duhi ɓen la même chose e wawi wadde ɗon hay ko wiyete kon internat juulirde nden fof hinde yehi ha 1200 métre carré. Leydi no woodi ko yonata inchallahu haray ko mankirɗen hande ko jawle ɗen haray noon mo be meɗen yo andu ko waɗani hoore muɗum kon hande ko ɗum woni ko tawoyta jango. Sa waɗanari hoore ma hande a tawoyta jango. Ko neɓuɗa Europe wo ma ko neɓuɗa Amérique wo sa naɓari mbuɗi ga meɗen fiyoɓe darnane suudu sa hewtoy ka lagine ɓe sappintama ɓe inna ko suudu maɗum ndi. Ko neɓuɗa e hoore o adna ɗo sa mahanari Allah juulirde Allah mahanoytama kadi suudu ka aljanna. Miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala kala yiwɗo nde yewtere ɗo o feƴƴinoynde woni sabu goɗɗo itti mbuɗu goto yo Allah waɗumo jeyaɓe yimɓe aljanna. Mi toriki Allah kala feƴƴinoyɗo ndeɗo o feƴƴidiri nde sabi Allah goɗɗo waɗoye mbuɗu mi toriki Allah yo Allah on dandumo lette qabru. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala waɗɗo ɗo mbuɗu goto ɗuuɗi fanɗi o waɗiri fi Allah wata Allah jonnitirmo ɗum ɗon sina natal jannatul firdawsil a'la. Yaafo mawɓe makko, yaafo dennangal bakkatuji makko, wurnanamo fayɓe makko ɓe waɗa barki e maɓɓe, waɗa ɓe hunjiɓe Qur'ana e sunna, waɗa ɓe wallitortoɓe ka diina e ka dawla, okka mo timmode moƴƴere ya rabbal alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Idukum mubarak wa kullu amin wa antum bi khayr. En toriki Allah o tawni en hikka yo tawni en ko feewi. Kala mo o tawno yaari suumaye 2026 mi toriki Allah yo Allah taw hara Allah yarlike mo yaafike mo accordanimo jaɓanimo natal jannatul firdawsil a'la
mawɓe meɗen fatiɓe ɓen fop maɓɓe toriki Allah yo Allah taw haraɓe ka aljanna ɓurɗo towude kala wonɗo toon tawata hino e sattede yo Allah ittumo ɗon naɓama ko ɓuri enewende o hoɗindinamo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e aboubacre e oumar e ousmane e aliyu wa talhatum wa aissa wa zoubayr ya rabbal alamin Allah men torikema Allah dandumen laakara boniroyde men Allah men torikema kala ndaruɗo nde yewtere ɗo o feƴƴinoyi nde wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓandu makko mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala e nde ñalande welo welo kala yiwɗo nde yewtere ɗo o ndaari nde o weltori nde o feƴƴinoyi nde fiyo goɗɗo wawu dartade dardo fiino juulirde nde wawete darnirede mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah taw ɓandu makko nun hara ko tagira ko natal aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo o feƴƴiniroyde hara ko liwaji hillahi fi Allah o feƴƴiniroy yo Allah waɗu fayɓe makko ɓe hunjiɓe qur'ana e sunna hara ko wallitortoɓe ka dina e ka dawla mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala waɗɗo mbuɗu ma waɗunoɗo ma faalaɗo wadde ma wonɗo e wadde kadi ma waɗɗo du'a e ɗum ɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala fitna gurdan e mayde yo Allah hon dandumo kala lette gaburu yo Allah hon dandumo yo Allah jonitoroymo talkuru kuuɗe makko nen ka juuɗe on ka jungo makko ñaamo ya rabbal alamin haray men noddi on men toriki on faabo men hu'i haray kala faalaɗo humpitade information fi addugol mboɗi himo wawi noddugol o numéro ɗo numéro aranon on code belgique on ko 0032 494 13 64 57 sa noddi ɗo inchallahu ka whatsapp ma direct a waway humpodirde e ko falɗa neldude kon sa hendaki oɗo sa waɗi code belgique on waɗa 0489 33 15 19 inchallahu wa barakallahu fikum wa ahsana ilaykum taqabbala allahu minna wa minkum salih al amal o tawni en hikkay o tawni en ko feewi kala mo tawnari yo yaafo ko wonno ko ɓaawo caméra hum moɗon ɗo ka page meɗen facebook laawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon ka diina e ka enɗan abdallah diallo jibinande lagine moyenguine labe sous préfecture afia miside hansangere secteur sare dow sare wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh